FIFA World Cup sang ni somni paruk khelme ka run of 32 match a Belgium le Senegal te Seattle Stadium a mi puising ruk sang ruk zakwa somni panga pungkhom ma anin ma chona he match a hian Belgium hian an formation man than pa ngai 4-2-3-1 formation mangin Senegal hian ma chona Senegal Pawh hian an formation tidang lambik lovin 4-3-3 formation mangin Belgium hi an ma chon ve bokani he match a hian team pani te hian gol khung tumin an beina sa hleya goal attempt ringot po bel khomin voisomli te meu an neya team pani in lau tak in attack ton in norton zak kan muwa hunti ratanga hun top thlengin in khel atang tluan parani he match a hian Senegal hian goal khung ma sazokin mini somni pangana Sadio Mane cross ball Ismaila Saran atawa a goal te hle goal ban perin heta ball per hi diara ana changa Senegal tan ma hroina goala achantir ta ani hemi nu hian goal du bel lok lo ma sela second half minisom nga pakhat na a Ismaila Saran veilam sira tanga long ball a mu remchanga mangin a omin moizeta asiam rem nuwa Senegal goal ni nan a khung zuya Senegal hian second half tirlama sinhi fain ma an hruayani Belgium din mun a thalo zuala heiwang hian an tan chuan theitop chua attack ngei angaya Senegal Pawh hian goal veng uluk zual ta devin hetiang kara hian goal a lubel theilok lo ma se hun top don nai minute somret parukna a Belgium substitute player Romelu Lukaku in larin Thomas Munier siam sakatangin asipur asu thena Belgium besena asang thar vele hemin hulok minute somret pakwana hian Eurit Elementsan Leandro Trossard ball cross atangin atau goal zuya Senegal goalkeeper Edward Mendy achefu tok lo tlan chuakin akuding lamin ball nek atuma ma se anek thel tasia Elementsin asipur su zawin Belgium le Senegal te hi hun top don naya goal ni ve khongin anin ne tok ta a hemi nu hian hun pa ngaya goal lubel talovin Chak zok anam talawa chu wangchon extra time an khel chun zoma extra time a Pawh hian team pani in khel amu nam zui ta zel golero alu bel lok lova ma se hun top don nai extra time a Pawh additional time a Belgium hian goal khat khung bel ta in goal thum goal nin an chaka Belgium chakna goal hi hun top don naya penalty atanga Eurit Elementsan akhungani Elementsin ama penalty lo chua goal a chantira penalty a lo chua theina tura hian Senegal player Lamin Camara an Eurit Elementsin cross ball atanga ball tha amu a pe tur alo titlupeka heiwang hian penalty choin Belgium hian hun tep ter to taka an chakna goal hi an khung ta a goal ni an chua ma sak nuwa ro pui takin Senegal hi an le thalta ani he match a hian Belgium chakna goal hi minute za somni pali le second somli palia lutin heiwang hian FIFA World Cup chanchina penalty shootout thlenma a goal lut tlaiber goal lut harber record thar anita ani he match a Belgium tana goal ni khungtu Eurit Elementsi player of the match a thlanania ani hian he choi moina hi aphu le ome Belgium hian kumsang ni sompariat khan sinhi faya an nufal nuwa Japan goal thum goal nin an le thal to ni kha khami nu khan tun tum hi sinhi faya an nufal nuwa an kingpui an le thal le masak ber niin FIFA World Cup a hetiang su nu hi voi ni an nei ta ani ti hian Belgium hian run of 32 paltlangin run of 16 anin langkai ta a run of 16 a hian USA an ma chon don ta ani tukin zinga in kheldanga USA in Bosnia and Herzegovina an ma chona he match a hian USA hi sinhi faya chakin farsa fun top don nei mini samli pangana a an forward langsar Folarin Balogan mangin man hruaya second half mini samriat panina a Malik Tilmen manga khungbel lein USA hian phu takin nena an changa run of 32 paltlangin run of 16 anin langkai he match a hian red card pakhat phorania mini samruk palina a USA goal masajok khungtu Folarin Balogan hi no chua ania ani hian red card a choi ta ka wangin run of 16 a Belgium an ma chon huna ainlan theidon talawa USA tan chuan chana lian tak atling don ta ani he match a hian USA hian goal khung narem chang anin siam tlem zoka ma se chansan nei te mangtang kai zoka changin Bosnia laka hian an chakta ania Bosnia hian run of 16 lu in be se sang le ma sela USA an paltlang theitak lo awangin edin zeko le athian te hian World Cup an mang tha ve ta ani USA le Bosnia and Herzegovina te hi San Francisco Bay Arena Stadium ai ma chon ni in mipui sing ruk sang riat zaria somni pasari pungkhom ma in khel an nia USA hian an mani rama nge hian result tha anei chunzom ta zelani USA hian group round a Australia Paraguay le Turkey te group dia anom pui chungin match thuma voi ni an chaka voi khat tlomin point ruk an neya
tebula pakhat na ni chungin run of 32 hi an khela round of 32 a hian pathum na ti tha zinga run of 32 in pet kai ma saber Bosnia and Herzegovina an hele ta boxia hei wang hian USA hian in rin tok na an nei bel do na run of 16 a ero Belgium an ma chon don ta ka wangin an kong a hau tak zual sot do na an khel that le zual te po angai don ta ani nizana khan run of 32 mecha ramlang sar zingami England anin lan boka England hian tiar Congo ma chonin Atlanta Stadium a mi puising ruksang riat zanhi samthum pakwa pungkhom ma anin ma chona he mecha hian England hian 4-2-3-1 formation mangin Jordan Pickford an goal avenga right back a Jespenson Bultanin left back a Nico O'Reilly an bulatana center back a SD Gonzalez Magehi te anin koble ta boka tichuan midfield a hian Elliot Anderson le Declan Rice te anni panhi in kop thang bok in kop lein anma a hian Noni Madueke Jude Bellingham le Marcus Rashford te anin tlar vele boka tichuan center forward a Harry Kane an bul atan le bokani he mecha hian DR Congo hian England hi an attack ngam tlat maya England laka chuan defensive game khelin counter attack a anin ngatang tia kan be sei angkhan an khel ta hau lo maya hun tir lama tangin England an attack mia goal khung ma sajok ni antum hle ti langin an hlotling ta bok minute sarina leka Brand Sipenga mangin Congo hian ma an hruaya he goal lu theina tura ball vor lu tu chu an center back Mbemba ani Mbemba hian ladeu taka tangin England goal lama bola vora England right back Jespenson Congo player veng chungin tawatum atau phak ta lawa ti chuan veilam sira om veng tu nei lo Brand Sipenga an ball changin ball alak rem hnuwa rang takin England goal lama apet ngala near post naya goal ban rula apet goal Jordan Pickford an adang man talavani DR Congo hian goal an khung hnuwa goal ven ringot tumbik lovin anla attack chunzom ta fawa hetiang ani awang hian in khelpo amunam zual pha ma se goal an khung hnuwa an chhuat teu thin hleya England ina goal an khung tur voi enge muzat Congo goalkeeper in ming thatnan amang zuita a Jude Bellingham a ball tau thazetin Congo goalkeeper in adan sak Noni Madueke an ball thazeta akhal lu hnuwa chance asiam chuta tanga Rashford an veng tu nei mi lawa goal lama apet la Wan Bissaka an goal line thru la tangin alaudan saka kha phei kha chu awa goal teu tak Congo lampo hian khungbel na rem chang an nei vele zeu thin boka Bissaka cross ball atanga Wiza an goal bana pet perte kha goal zone a kal tanga chela chuan a goal chen don te lul nen Pickford khan ball kalna lam kha aring dik lo shim shima ma se a goal ta lo hlawani England tan Jude Bellingham bokin cross ball thazet mangtangka in bola tawa a goal maidone moti lain Congo goalkeeper in puizetin alo safe leya Declan Rice a corner pe tatanga Harry Kane a volley po goalkeeper bokhian alodan sakman first half a England chance nei tele Congo goalkeeper dan zauzai en khan England hi an van doi ve don aniang a ati rum theya Congo goalkeeper kha chero pui takani Congo hian Portugal an ma chon tuma an defensive game nge tha ang reng tak ang khan England laka hian an khel si lawa heiwang hian an tlar hnungin England attack an dang zo lo fawa ma se atopa goalkeeper Lionel Messi French club Lee Halftana khelmek hi allowing het fu zel second half a England in nazokin aneteka Congo tanpo ahar sa zual ta hle ma se England hian hun tha an nei masa gola an chantir thei bik lawa Rashford an veilama thataka bola khallu hnuwa golmauta ape taxi lo kha England fans tan chuan second half a po kan van duai le don ni mo ti rum na tham ania Jude Bellingham a ball cross an laudan per gola lut mai tur goalkeeper in alo beng per man shamte chumitla Congo defender ina a clear ta te kha khang te kha England player te tan chuan van nei na kan lama atang talawani e ti vongvong na tham atling Congo la in kumin World Cup a match an khel towa attacking play an nei that tum tak an goal nor a that tum tak an tong boxia England defender te an chai boi vele theitlat zel hetiang kara hian England player ten be seina chinung zelin Congo laka tlom ril ru an pudu hau lawa nual pha na tham van duai in ti theina an tong nual chung khan an be seina an chinung zela tichuan mini samsari pangana an sipur su tange nge in Barcelona in sumtam tak senga an lei Anthony Gordon a cross ball Harry Kane an finglu tuka chet lain Congo player makhalin atau gola kha goal kha England tan chuan nun na thar ani inrin tokna an nei bel cha tu ania chu wangin goal poimo bi kania an sipur su na goal ani pialama an mania chakduna thinlung le chakbe seina thinlung putlen zual tir tu ani awangin Harry Kane an sipur su na goal akhung hi alu zual hle
ti chuan England hian attack zui zelin Congo tan pressure asang zuala Hurricane le athian te ero an phur tial ti chuan minute somret parungna Anthony Gordon an penalty area Pawh na goal hnai zoka Hurricane tan ball kheng zevin Hurricane hian penalty area chunga alu puya Congo player ten vengma sela Kane hian ball athai son ta ka wangin goal lama pe narem chang anei pha mun all omta mangchangka in marzetin apet gola Congo goalkeeper chatham point ban man talovin Hurricane class dik tak kan munon lea England hian goal ni goal khatin ma an hruaita ani tichuan goal dang lubel talovin England hian goal an chuama sak nuwa goal ni goal khatin DR Congo hi an le thala champion ngei tum England an kal zel DR Congo ero faklak sul no nu chia chungin an tlata thung he me cha hian atir lama England an tal boi zoka Congo hian ataka an attack awangin rin lo zok hi an hlawom masa a gol khung masak ngei an tumti an khela khan alang chiang hle chuta chuan an hlotling ta ngei boka khatia Congo in sikhat faya ma an hruai khan an defensive le to don ani hitia an gol khat khung hum tuma defensive game an khel zui be sei ani lain rin ai tak chuan Congo khan huai sena defensive game anin ngat zui bik mi alo farsa fa phei kha chuan game an soi ve fo maya ama a DR Congo kan muthin ang ai khan an thazok klat an khelpo a hmunom zoka ma se England nen hian an quality in thlauna lang zelin an khel re tiala England an nget tial Congo tan inven lo thei ani lova atopa an tlom ta nge ani Congo tan chuan ui anadon lu tuklat ma se an thlenchin hi an ram mi pui lom na tur tling khop ania group stage an paltlang lawang tia soithin an ni kara run of 32 anin pet kaya an tan chuan kan hlotling thokhate tina tham tloma sela tlama sela lung oina tur zon mu theina khop ani Congo hian tun main FIFA World Cup a hian knockout round an la khel ngai mi lo ti hratel tabukila chuwangin kumina hian World Cup a an thlen san ber tum an tongani England tan ero run of 32 a hian tlata sela chuan mol phawna langsar atling dona champion tuma fe chuak an ni na ngai tua phei chuan tlom thiang an ni lo hrim ama ero chu England kai hroi tu Thomas Tuchel hian du athang swal debem o ti theina lai oma Congo in an attack khan abikin England tlar nung dinglam kha an buai zual thina just spence omna lama khan Congo hian an attack na zuala goal an khung nge ani kha helam side hi England tan in siam thatwat angai na langsar ani England tan right back a bultan tu just spence hi season masa a Tottenham tlar nung pop kluan thaka an defender poimo zingami ania England tan rin bur turchi ani lemlo chu Congo laka po hian alang chiang leya chuti rual chon England hian right back lama player fitness thatok lawan neya andu thlan masa Rhys James hi group stage a Ghana nen anin draw tum khan ain hliama Jarrell Kwansa Liverpool defender thin tuna Leverkusen ta na khelta hi right back a chhor thei ma sela Panama laka khan akerek atina vele boxia Just Spence hi a chhor lo thei lo na lai awm ve tlatani chuwangin Thomas Tuchel kha adem lutuk thei lo mai theya khalai positiona an khong tok lo an tlom pha trep ero lo thona siam tu ani ngei arin om Thomas Tuchel hian ati fu deuh chu substitution asiam kha ania ben chachanga Bukayo Saka Anthony Gordon le Eze alu tirte khami nuwa dinglam sira Arsenal player tha Declan Rice Eze le Saka te in thlop Congo defending an chiate kha England tan chuan maso na thlen tu ania an goal khunga po khan substitute player ten an tho lok le Gordon Payton an goal ni Hurricane khung te kha asiam sak ve ni in assist voi ni ngot anayani chuwangin Congo laka England an chak theina poimo tak pakhat chu substitution an siam fu lutu kha ani ati ve thei tlat maya an attacking flow kha ti thasotin kha an changkai puita ani he match cha hian England bi kan en chuan an attacking play kha ala fu tok lo ti po kan muanga team anga an attack chat soitur om thoma sela an attack tum engemaw zata kha chuan team angin an chang ho thatok lova mania Congo player pani pathum ma chon chunga thlop tu nei mi lo te an neya chan siam an tumna konga khan England hian in thlop konga ti that lo an nei le thin kha wang khan voi engemaw zat kha chu Congo lam khan an chu chat ve thei tlat zela khang angte te kha an siam than nga zel lo chuan nakina team thazok an ma chonanga an siam tok lawang ti a hlawom chuti rual chuan Congo an han attack tak kha chu an goal bo kha na ve takania an game tempo amuang lova an te matlang boka Congo tan po khan a har sa leang ti arin thiam theya khati chung khan Congo khan hun engemaw chen chel thei rama sela
an tlin tangang lo kha ani ber maya an dem om hran lo anin that lei dan te player quality in thlauna te ngai tua phei chuan Congo khan an chel rei thei viau zok lom ni ati thei he match an kheltan ma hian England hi chak turarin kai zok an ni ya minol puina an be sei angin a chak zok an ni tangei boka ma se an chak nuam salo khop mai World Cup ania ram ang zonga thlir chuan anin thlau viau po ani mai theya ma se ramtana fe chuak an ni na hi engtim po in chakna tharuya an mang si ya olsam taka paltlang thei tura ngai te po an olsam lo le thin chu he me cha hian kan munon le ta ani ber maya chu ba ka chuan knockout ani to sia gol chhuak masak apoi zual a har sat zual pha le ani ti po achiang thar le o me he me cha player of the match an thlan ta Hurricane hian England hi achak puya wangin he choi moina hi aphu le ya ani hi England hian nei lo ta sela an lawam lo sotang England ti lawam tu ber England ta na gol khung thei ber hi ramdang an ma chon tur te tan hian ngai tha chi ani lo rim Congo laka a gol khanna khan ain siam rem chak zia te kha bol kal hisapa defender afin khal chian zia te kan hmuwa a gol ni na khan mania chance ain siam thiam zia le a huna chuan alola ran tok zia te po kan hmule bokani Kane hi England tan chuan adam that anga ya player dang zong ain adam that hi apoi mo zual bik chu wangin ani Englandina an nei hi van nei anin ti turani ti hian Hurricane hian FIFA World Cup a gol som pathum akhung tling ve ta a hei wang hian FIFA World Cup le football khovela player ro pui bera mitam takina an ngai Pele an World Cup a gola khung zat aya tam Hurricane hian gola khung ta a Pele khan World Cup a hian gol som pahni khungin Hurricane hian akhum ta a gol som pathum akhung tling ta ani Hurricane hian kumin World Cup a Panama laka gola khung khan England tan FIFA World Cup a gol khung tam ber record siam tharin chu tuna hian apun tira England tan hian FIFA World Cup a gol khung tam ber gol som pathum khung tling om chun anita ani hei ba ka hian Hurricane hian tun season sangni somni panga somni paruk season a hian club le ramtan bel khomin gol som sari pahni te meu akhung tling ta a hei wang hian football khovela gol khung turo pui bera mitam takina an soi thin Cristiano Ronaldo record khumin Ronaldo hian season khata ramle club ta na bel khoma gol khung tam ber season chu sangni som pakha som pahni season a match somruk pakwa atanga gol somruk pakwa akhung tum khani in kha a record kha Hurricane hian khum to in akhum na abel cha ta zela tuna hian Hurricane hian season kal meka ramle club tan gol som sari pahni akhung tling towa khung bel thei turin remchang ala nei don bokani football khovela anni yang levela hi chuan season khachunga gol khung tam ber hi Lionel Messi ni in sangni som pakha som pahni season khan match somruk pakwa atangin gol somriat pahni te meu akhunga kha record kha tu man an la khum thei lova ni rual thei po an la om lavani tuna hian Hurricane hian match somruk pahni tun season a khel to atangin gol somsari pahni te meu akhung tling ta a Lionel Messi record a nai ta ber khum turin match khata gol khat aya tam akhung angai to don thunga chuwangin Hurricane hian Messi record hi khum thei din hmuna lading ma sela khum thei tur chuan match khata gol khat te akhung arem to lova World Cup a hian final in pet kai po ni sela match khata gol khat aya tam akhung ngei anga yani ani lo chuan Messi record hi akhum phak don lova ma se ani aya Messi record nei tu hi tuna hi chuan anom tari lo Hurricane hi Lionel Messi ti lova football season khachunga ramle club tan bel khoma gol khung tam ber record chel tu ani te po ti ta ila chuti chuan asul nu hi aro puizia kan fia zual thei o me England shim hian FIFA World Cup a hian African laka record an nei tha hleya African team voi kwa an ma chon to atangin voi khatma an la tlom lova he record hi an vong nung chun zom ta zel England hian ama a an la ti thei ngai me lo ti thei ta bokin an history a voi khanan falsafa World Cup match ha an nufual zok an ni nuwa an khingpuite an hne na ma saber ania FIFA World Cup a hian ama in match kwa a falsafa nufual zok an lo ni towa chunga te chuan chak zo lovin draw result an hlo chhualo point atopa atlom zoka an tang zela tuntuma ero falsafa nufual zok an ni nuin second half an le thala England hian tunma anti thei ngai lo kumina hian Hurricane hawin anti theita ani he match ha thil thleng zinga Hurricane penalty lo chhualo chungchang khan soizui a lo man viawa ma se England hi an chakta ka wangin a bo ruak alian zui ta lo deuh ni in alanga Kane kha referee khan a dive ti in penalty tura angai lova VAR kaltlanga ennon ni bokin
referee ina thutlungna asiam to kha ti danglam anita lavani Hurricane khan ball achang jok nge ya ma se atlu khan ake atangin ball chuak towa ball chuak to poni sela goalkeeper kha a fall ani chuan penalty turani ma se Hurricane atluk dan jok kha referee ina angai poimo chuni in goalkeeper in contact anayem penalty turtling khop aniyem ti te ate na ania chumia chuan khatia Kane atlu khan goalkeeper ti tluk ni lovin ama khan tlutura omsa chungin goalkeeper lawin rol kha amang tangkai ta jok ni in ashia a Hurricane khan goalkeeper nen anin ton ma khan tluturin chet alasa towa angayani he thutlungna hian soizui a lo chan chu penalty tura ngai tu le penalty lo tura ngai tu an kat nok wang ania in hnial theina tur chi ani awangin soizui a lo thei lovani England hi tlom ngat pheise chuan hei hian soizui a lo na sal leang ti arin oma chutiang tur chi chu ani Premier League assistant referee chin Darren Kane khan soin kha thil thleng kan en lai khan mi pali kan oma pahni in penalty tur kan tia pahni dangin penalty tur ani lo kan ti Bawk atia chu chuan expert lama po penalty tur le penalty tur lawa kha thil thleng kha in nialna om thei tak ani atifia ome ti hian England hian team om khau zet mai kumin World Cup a goal la chua mi alo match lia Chak 5 vek in elna thleng tu ni Bawk Mexico run of 16 a an ma chondona Mexico City angat an kheldona wangin Mexico tan home advantage aom theidona fensa po khelmuala po ache vel thil tam taka Mexico hian advantage an neidona England tan chuan kongo laka an kheldan aya thale nget zoka an khel ngei angai dona ni run of 16 hi July ni rukjing dar nga le achan ve hian an khelang ole khatichin khatun tuma kan topic kan soizaw theina chu nivele photro se